na Ankole Media nabona batatarazi basima mebali munonga akinkumanya nikimwe ekintu twakitebekanisiza biro bibiri no tukitebekanisiza omwaka gumwe almost so we have been doing buri cyone kikubasika turi ready era iwe bare kwija ahabu kuba turya ha venue henyine twasetingire everything is going on ayibambe mwene kintu nicenda kubonera riyari iwe nka Peterson noreba ngo iyo na team yawe mukozere kiri kumara kureba ngo matebekansiza abahagizi bawe sho nunge rya mutindo gwa Uganda yone exactly of course itwe ngwa ikintu wakigambaje iwe na team yawe yes nyo na team yanje itwe tukozere ekiri kumara kuko of course tokamara buryo umwe konkitwe no tureba ngo tukozere ikikumara according how we want our show to go on no kwerabe eri kutwaza bomesho abeshongozi batayi baba bamwe batwemba kora ajipu mabakora machachi iwe hwaya bwinjizengure ko ijo kimwokorere kimwana y'umwengura Bible negira ngo enlarge my territories amazima kiringo omweshongozi wena yaba abonire kandi aine qualities zaine kwereza abantu nugwa kugikwata kagitwara kuri yakibira hife nabazayo because cyo kureberaho nyowe ninyishuka bukabiri yobwire bwankaye umuntu akiraki umweshongozi w'amana karete kivura yakiteka leki vy'abantu batera line kuruga kuzareka vyo so location ya concert tikizibu niwe wabatwara ko wabatwara baza kureba yuki echa kabiri wagamba cyo cyace ekanisa ninungi ekanisa ninungi abakobe kanisa ni twatire ho munonga because wanje kwanje byabyo no mukanisa nutakushashura butebe nutakushashura sound eche munonge kanisa nose kugeta impa imitware 2 ninge 3 niwe kubetana nangwa ni 10 for umeme amashanyarazi konke kanisa ne limitinga abantu abantu bona beshongozi banywana banje bakiri gukorera mu kanisa tinku ba discouraging akorera mu abako baniyo capacity yawe yako ine capacity yo gukorera mu kanisa why nico cyo rukubasa konka no rukubasa hera zeyo konka ningwe ndakwaburante niyo Peterson nyeshongure wakurata media platforms zanje zone nyeshongore abasiramu you can't believe ngo Western Uganda ninye mweshongozi wa gospel uba kushashura nkaza ahakuwowa okuwowa nekigambo cy'abasiramu ekikumanyiso kugitwa kwabo bakayene bareto wa matari ababe laila konka bareta Peterson yeshongura imana nyamana baguruka bazana why nikimanyisa ngo my music serves everyone nko kumnywani wanje papa Aloysius Bujinga ryo naija arukugira ati abalokole n'abatali balokole mwina mujje mbaniriza na gospel music shemekwane yakira abalokole n'abatali balokole ngati nkaha kandi ari muna makanisa gama ba pastors abamwene batonda bine mwakantu yare nkomusiramu yata mu kanisa jwire ntarabusi babantu bona bazura misho bamureba ushangu yaba cyabe kibi konkanyunsa zere kuteka heru kugira ngo umuntu wena noboko ryo mufumu rugayo ntuza kutera umuziki Bujinga kushabire pastor wira kuteka ho mukono gundi utaho kizire ereje concert yo kwimbesa chairman wo mukoro gwanje wenkana pastor is a very big powerful man of God vice eno arashingambe chendekeke when the truth is echi kintu kirimo moyo warahanga kandi itwe echi ntanu se kiruhe kindi amoni noreba abantu abarokoreba bakirakora concert zishibanze bashahe shahi 12 ora abantu bayabukana bagenda enshonga bwe kindeseretara enshonga bwe kindesere stage nungero hot lights nungi necho ninyene ngo umuntu kwara yemerera stage yanje ningo mwana kwara natere kishani bajengwa kariyo mu concert ya Peterson kishani kikwaka kiti hate tarate kaya kamuyihangu ne yakomwazo niyeshonga tugizene ngo shamushanjo miryango kweri igurweho bouncing castles abana bazana face painting ice cream then umushongozi wokubanza nakubona yemerera shamu nanu ndakika 10 twa stage wanchenga so mweshongozi wena abari yoko bari ready be package ingere iwerga umu service rya kamere kawe korano ubasaba ba ordinary because VIP batebekanisize baba bimeza bazakuriya then aba mutwaro iwezo wawe rya kamere kawe kora hejije utahe mushashuro mutwaro gwawe sincerely iwe ijana family yawe abana bine space yabo bouncing castles neza kubazuruho ice cream neza kuberuho face painting ejo section y'abana neza kubera tayari dero VIP VVIP section ordinary nsibira police security ejo nayo nahereze kugitebe kanisa mbeno jangu nice kitaro shuware buri kimwe cyo na cyaterire
abashabi bariyone bashabiguruterera tuteganise mbono jangu nice kitariho wishe buri kimwe kirije mwe n'abanyambara nyumwazyo muri sabugingo ya confirmingira ryo nayije ba fans ba bugingo ba fans ba poso wire tumwine ba wano mangu aromwe shongozi weno wa gospel omuyihanga ryona uri fan we kimanye ngu Peterson akitebekanisa abwawe kandi shuware tutwatandike rizo kutebekanisa ikintu eki tutwire tukiteka cooking it for more than 1 year so shuware iwe ijore comfortable manye nguti hine kirakutataganye tuzakuba twine ashas deployed in form of an army no kwimusiyota kara konka ashaka ba yakwicara akakwisiye cyo urukwenda mwengura no mwanyo guri safe parking twine enough parking ama motoka gambarira gona no bwa kushumaha we have enough parking ahiga kubasa kuza safety security mwenti hine kitaro kutere ndongo omweshongo zandijo pastor Bujinga gambe niwe pastor Wira gambe niwe kutere ngoma turye keke akonyine keke abantu barye babonere babiki iki kintu turukwendera ucemerire muwenka ningawe nabeshongozi batayiba babona bakuriye nyuma buri mweshongozi wa Western Uganda wena in fact amoti ngumana ho kubateka to the extent kangambere amoni mbire surprised nyikirize ngo abana batere cupuri bagenzere bareba flyers zanje zimbe ninkora uriya tikumateka murebaga na why ayicereza yetaho au be there mbarebire umuje no akakobaho yahetaho nagwerwa kagoko kanshemerirwe akuba bambe nayireka solidate na unanda ngo abeho kandi amwe kubamanya konka kubarije batungo mugishane beshongora konka Western cream yone njine nyowe ecenje urekiruho abingi no shanga concert ruha beshongozi ba muri mbarira bonka ukanyenzire ngo twate parts zitu z'amashumba ga Western nkoko hato nkantungamo twine dative ariyo nayija twine best na nkano humcyara Jason Swazi twine nabuze ejo ne kajara section rukungiri twine kana Kaisu Benjamin twashumishaka happy Alex ariyo nayija mico Peterson ariyo nayija wejo ni shaka twashumi banda abana bari isinjiro mbone bona Kampala eriyo neshuma yone eriyo neyija ya okay hasigaresha hazinga hati turiyo mushantu baresha nga tubaresha abo kuba turoderi ryo ryahwa ncakere n'urwa mukaga shone yasande biro 20 ya okay banyana bitemba tureba mutakargaho mugomeho kandi mbase kuba Mwije Muhagire Peterson shone neza kubera yanyu mwengura ebiro 20 byoko kwezi kwenyini neza kubera Sunday Mwije munamba mpango munonga ukitahamu nishiringi omutwaro gumwe VIP emitwaro 2 meza ne mitwaro 20 abana ne mitwaro abana ne 15 then nituyeta companies Mwije Muhagire Peterson bije bagure table ndebirasha ino mukiga yakuraganisa table abantu nibeza kwija Peterson yo uruhamere ngo abantu bakora iki nibakwija mwe bare munonga bamba tureba Ankole Media